ewi ase no se wo ye adwuma bi o se wo ma wani da wo okay efun da ye adwuma aye hu dinti aye hu ni se asetena me hu sunsum so ehu because obi ewu na okọ akodeda no efie na obekọ na nopa no odi kan akọhwe body no ansa na wakọ decoration because se okọhwe no bia na mfonso obi wo no a waye bia abekọ no ice no wo no isa o tenetene no bia abekọ ne se na no ankanto isa o kan na no to because tete no so obi wu a na no bia de duku ebo ni tise ni achiche se bia na no beka atom but na obi wu ye na ni atam na ko se fridge mu nti ukọ ha afunso obi wo no obi wo so abekọ no ne fridge ni mu ya twetwe ne ho tititi tise wo de ade ye na kama na nipa wu ano onko so wo ani a nipa wu ye be de oda ho na wo gina ne nche ehwe no onyabodi ni ma obewura but yate ahoma no asra coordinate so one atiasfo ye twam nti ontimi enko fridge no omtwe a omonwi nipa ho so walefo sa otwe a oja de boom na nipa na so body na hwe fom guam ye kasa yi me ko da mai bi won na ye ko fa ne ba ne kasa me enko mochi ne ko nti akwa no twe body no so si ye ru be plus abo bi o ti me dida afunu mi ko sia no ye ko sia no bebrebe bi kai me ko dida afunu bi e wo voter region asa mo maka ma dida afunu wi mi ko ga ne ya be asa be 2000 okay mi ko dwale no me wuro no am di nsuo ni si wa pagam tie ne asa shadow bi dada no na ade na pia ba wasan wura me ga san wasen no ho afa pa ja awose agu me shadow ni pie fida no ba enipa na me wo jae wo nipa na madeda na oda ho no na yo no ono a oba na yese efunu bitimi sore on da ho bitimi sore bomasu bitimi sore tia mo ne ade eno ye de yan financial fridge mu okay yan financial fridge mu de bebrebe me efunu ba mi nsa asole enko de efunu bi wo sefi me mokro ni okay na se abushapani na de otoso mu na de o na pani na o mo ku kokoko kokofu kokoko na abushapani ku yo wu no oh o ye na dana no o mo sie no da o ye na abushapani se ni nyanu kwa so oda ho to o be fa mi firi kumase sada na be fa sada na be fa mi ma ye da kwesi awia mi ya pege body na beto araka ni mi ese mi so ni mu bia na body na so that na se obi a wo no me donyame asem we mentam kese pa na abo 330 we ma fo so chia konya abo fo mbe bomba ya be so enti ani asem wo ya ba me donyame we wanji wo me nko na me ya jina me se me pakem no na bo asi ni page buso pani ni wura de omura de mo furu yese no mba mba na buso pani da o no wa frere nsamantoa Ebusianfo be chiachia obi a ema igina ehwa akwa e de baba Grace TV GHS me jini se twede amponyanko kwanto obi a ho yabusuan me stress na medika aka no obi pie channel yi so an subscribe ya mama na fe wa share ma for so ya bi ahwe ni so obo eti ya me sure na onye so akoma so de no abusuan nipa wu ana asa na saman kura bi obi ase on se dura bi a obetie obo TV kura sini ahodo ahwe yes obi ewu amia deda no nipa deda no wasore ama obohu na amanfo dwane ne ade sansem no on se yehu a yedwen se eye bosirimuka ene chese ne ma ya sheda ne ye keke ne so intimisi onim se obi ewu amia deda no ama be deda no funu na sore na osore ye de wo ye na nya asem to chese ene ye ba bedi nkomo pa e de afa efunu eho se obi kura ewu na samaya sore etu anamon sansem no se esi o na ene na kejesi be atwa ko wakohia bi samai wo ho na samai kwa ne ho se vacancy efura so ya bo bi aso enya asem to kwan ofa so o hia asem ene bedi nkomo na to ne bo ase acheche bo ache ne yenka sam bi no bo se wi ase na okwa ti yemfa ni die ene bu emaya na chaman apo boko nyame adum e ho ya pa ede nyame ase mi ti ahwefo ne atiefo okay ahwefo juso ebia na ene de di kan obi
hwɛ channel mesro na wada ho adi e de acha hwefo me din de Nana K Jesse okay me dinani ba okay if Asante people so na sebe ya nanti ma abre okay ya produce movie ya direct movie ya did that for 16 years wow ena ya jae na ya chede no ena Nyankopon afede Nyankopon de ama se yenye okay tete ahan okay sunsun mo ha bi e da so bia Nyankopon de achem na anti me wani na me waso wow na me wonsa me wa chede pa okay na me yenhwe efun de da ebi wo share ne ma bebre me yakọ but eba ne say na wo yes obede do oda man kosua ma ya mfama anko se de do kwose kofi kosua fun da okay na me tu kwa kakra me mo fa kwa bijan okay na me wo fa ba me di ka ba kotoko ne asek ntokwa no na me di 93 94 mo okay na me ba na me ba no ne 2 years later na mo fa ba ne na ho na yede ne enante me wo fa mo wa na se owo krade enkwanti meni to da ato na me ne abaya bi efa afuro ne wo baako ne sister de dafunu was kolmampo okay fe ne stand tutu a o de dafunu pa okay nti ona ekofa an so me de da me ofa na yeda no obo decoration no na se ono nko a ofuru okunam se antitu a ma me so mu na we de metima so obrai ma no wa bi da so me nye bi da betima ye nti mi so mu no ni tete mi ma bo sili na wie wow ne dija ma bo no ono kra wa ye adwuma no ne eno mama no sa na wa adwuma de sa ne wa bi da mi se mi nye bi da ya adwen what you say ha say you said that first ne ko we keeping ehu ebi eni da to was ade da me wo fa no a o de graphic a hye no ho na ekosuro ma me am say anti to am so mu ti me sa hye mo fa ma hu yo ye kama Ibrahima ene me nya adwuma me fro me so that time was la man ma metifie e kom de me do nya adwuma no afre me makoye onya adwuma no afre so ne me no be ya adwuma ti ya adwuma che okay adwuma che na ya adwuma no na me tie me ho aha sabra wo sha se na wo fi be se wo kaka ma me ho a na mo start na wo be fi se oh na mo be me say 30 years yeah many of you ya nyini na ho na efe oh okay okay na wo na nanti du fi be se oh me na nanti be 8 years okay because me ba no kura nyini say me ba ne ni nua no ba no on e de da funu man sister okay border creation ma me wi on e de da no nti ade a na wo me yire no fie nti ya dija no na no bebrebe because yetimi nya adwuma be 10 15 ye border creation na ono mene no de gaba ne ye jane nkola o nti do last one last but one no afa akwa mafa akwa ne akwa ye waduma na adwuma mu no asiade bebrebe wom ye sia no bebrebe isia no bebrebe batoma me no me fun na okay wow abuzu anya asem ketwa o de e bedi mu nko na isia no bebrebe na ewi ase no se o ye adwuma bia o se o ma wani da wo okay efun de da ye adwuma aye hu ginti aye hu ni se asetena me hu sunsun so ehu because obi ewu na okwa akode da no efie na obekọ na no pa no odi kan ko he body no ansa na wakobo decoration da efie da no pa bia de be shi efie na pa no omukoyi ne ba ahomachi e de to dem damutum okay aha because it's all kohwe ne bia na mfonso bi wo no a waye bia abekọ no ice no wo no iso o tenetene no bia abekọ ne se na no ankanto ise o kan na no to because tete no so obi wu a na no bia de duku ebo ni tise ni achiche se bia na no beka atum but na obi wu ye na ni atam na ko se fridge mu nti ko ha afunso obi wo no obi wo so abekọ no ne fridge ni mu ya twetwe ne no ho tititi tise wo de ade ye na kama na nipa wu a no nko so wo ani a nipa wu
ye be oda ho na ogina ne nche ehwe no onya body na ogina wodi ogina ho ehwe nipa na wo be 2 months amaye na ko she ye nsi nipa asama ne nkoi ba se si nipa wu ya tem wo dabi nipa wu a na onkoi okay isi ye de ne hye amenam ekata ne so ansa na ye gyan kwan anu ntina obi wu na se ye de ne hye fridge mbe afe mfie minu a na wa yesama ntwentwen wa ni ehiesia nti obi wu a ye wo de da no bo se so woni abo se nipa ni gina ho okay onya body ni ma obewura but ya te ahoma no asra coordinate so one atiasfo ye twam nti ontimi enko eno ye wonso nti nipa bia wonso na e wokra nta se o ma me enyim no wo a ye twa afunuma no nti nipa wonso na ye wokra ti se wonso no se ye damage na ontimi wura body ni okay nti na ye ni reincarnation bi mu no because onana onim sunsun mu nti o se owu amfani nse fridge mu sie no ansa no ma ye na yie what you say nti onana bi o se mu wu a mu sie me no wa bodua ato so because be se okọ esaba okay let's say you go she fridge me out to David be no wakọ aba one what fridge ani ye one two ya se wo yam ade okay nti kra bia ni wa betimi asa ama ya recycle what you make na say nti na omo munim sunsun mu de ekanka buddhist ayi Krishna omo wa yensi omo yesi omo sa yeah India Krishna omo wa omo yesi omo say sa na yesi wa betimi asamba so ni baba because body wo se on na tie be ko na tie mu enso be ko nso kra be ko agane to kra de ko kra na ko no okọ ne se onya mfumso a ye to na no ne se onya mfumso a o sa access so oba wiase oh okay what is it oba oma said ye oba no nti obi a efie obi a wonwo obi a asa opa awo no a oba produce mo benya awo no oba wo no ne wakọwo nipa no hyeso ne nipa no tebe yase no ne ye se nipa bi a wawu to say aga akora de wo se nipa asemasi o akora de o se nipa asemasi o what you say okay aha nti se saade na eye anya adwuma wu a wo ma bi wiase bi mu da nti first na nsamankom sisi pa na nsamankom sisi de me ka se ma adwuma ne yehu ni se one fridge na nye nipa wakope ne hyem okay and then ayaye one self I ogu yedo she bag me san road fridge first ne yedo tiko yedo na ba nti wo so bu oskapa ne de obi a oyare ni true ma ba hwe na no oh on se hwe yes fridge nim obi abodam wa wo sika na wo kire ho no a wo se me de mama ma batisi no na obi a oyale obi a oye useless bi ne de ne to abehwe wa no na wu hu wa ne to what you say enti enipa uti wi ase na mma ho so because uwa o body no ba bi ye ko jojo ne samale obakọ no bema ohwe uye hwan uye Yesu na wawu ne wa ko se fridge ma samale be hwe obema what uye Mary ni wawu ni angosi do ba samale be hwe oba enti no matter de wote ukodu much wa uye useless than samale so wako much am ye nipa da wan hwe a unye boni bi mu da fridge no omtwe a omo nwi nipa ho samale fo sa otwe a oja ni boom na nipa na so body na hwe fom guam ye kasa yi me ko da mai bi won na ye ko fa ne ba ne kasa me me enko much ne ko fa nti akwa no twe body no so si ye ru be plus abo bi wow what is it because nipa na wo freeze ice wo no ho this one ne show my ice no why okay wow nti one show no no ice na why one obi yale a eni kwa se nipa ansaka no o se freeze obi yale asthma obi yale HIV o se freeze nim obi yale etwere o se freeze nim nti ye de wo nyina se nti o wo ye no so one protect one obenya infection also groups no ni papa you gina ho ya me gina ho yi se me da me bonkum so na se me se freeze ma wo so me mo aboso groups nyina be black enipa tu papa okay nti wo ye no so one wo di on health ho okay wow nti me o dwen ho mo also open groups wo se group be 3
na open nose mask ade show him say le ube protect because adwuma ne ya o de nsa no ma we huhu obi o defu yo no se bia o huhu o so nipa no ma o nwen o anu o tintasuo nipa no da ho na anu odidi infection wo ho asusun bebre wo ti me dida afunu mi ko sia no bebre be mi kai me ko dida afunu bi e wo voter origin sa se mo maka ma dida afunu na wie mi ko dwa ne ya be asebe 2000 mi ko dwale no me wuro mo am di nsuo ni si wa pejam tie ne asesa do bi dada no na ade na pia ba wasan wura me ganse wasese no ho afẹ pa ja awose agu me so do pie fi so do ni pie fi da no ba enipa na me wo ajae o nipa na ma de da na o da ho no na yo no ono a oba because me na me nso wig me so wo wu na o oba me nso wig me do sim twetwe say na me de priming cream atwotia mo je obi atwotia woni mu da ho me twoti no ma so pony imagine na enimbi ompa ma so pony utimi na ai o se fridge ma utimi na esesa me de bidie ene anwa oye dia me de fra me de afa utinim on me fa yomo me de afa utima ma utinum wi ma pepa ma utina neat one ma so pony e de styling dia for ma onima da ho wi am de court ya hye wonum no wani ase ma onima da ho ma o kala no na me de betwu obi wa so the left na onim ekura fa so twi makeups or the pons bi atwi obi ada bi enipa no kohwe na the kala no o so open ho pons no the twi no na nim bright more ti me charge nipa na tale nyina ka ho ti nipa mbusa nipa no wo obre mpon ana o ye den nipa so odimu okay ene ye nkope lace ane board ne empam maji usei me tela no tutu anu opam ade pa o ye good opam funata ade to a f4 ma me we na opam funata so o so ma bon opam atale to a f rough ma me we me de kente ene sie because me ma me yo hema what you say anti enipa wabra ba wo boy no ti nipa bia no so wo no show ma wo esie wie asama do so ya gi wie you remember no now say we no pie free dan no pie free dan no ho say ona me na so sese na mo afi pa me awose agu me ya so yam si wa adena cover wow nti awose agu me na mo wesa me research na me research wesa na de no vanish nti ho na me sa share matare na me ko wura mu na me ko te sasaduro because na adena awose agu me bia go be fam so me ko te sasaduro me po sa jale anajo na me koti sasaduro na me bepo sa dwale nti ma nwale se me na sa numre no nti anopa ye pegi afunu a ye kosie no mitutu ade no na me busa ne di na me densa egu fom se me sere no me de mesiesie no sa adwen bi ni susue bi wono na obi bewura ne mu a on kokora be me be adwuma me penso fe na me bo mpa na me koy na ade ni fi no nti adwuma na enye easy nti wo ya wo ya no protect ho one spiritual bo ho ba because obi odida funu bia no se wo onsei mama cha me say on say I say se me kom manka dua me menya infect se obi ayi nyame dia obi ayi nyame dia wo dabi enipa ni gina ho sunsum wo nipa bia mu ebi dia papa bi dia ebone okay soko ye obi a wo sunsum bone na wo bu ni nsema ka wo se obesole atia wo wow on dia so no ni so sisi no du bu a oh aja ana ma mi mpacho die o mi me ka kire odie me pacho odie na me siesie ho na o me tretre ho kakra na o tretre no se me ko da fu enipa mi na ne se aisa akasima se unu akasima akobi o active man se aisa de o pancake na access so say okay me nti me fa ha ma na ne ba jona ka ni ba se won ko me o place ozo me dia jona na masa ko ade ame no o tie ma me bo so o na me tupum di kishe mboto na me se ga me be siesie wani mu nyefe nti me be bu se enya bo apaye na enya aboro be se wani mu da ho na wani mu yefe na me de ama no na
na kwante mbui me punu am say aboa fe na me punu ti me bia na me timi kana no tu am super glue so ntina no anya hwe da ho kama ti me de wi no ni nua panyi sky me charge o sa doboro no because o si no nche ni nua no ho nye fe ba so de dan ma no ye fe because na no apenti o me yi na se na say but me man na no ne pe e dan kama wow and okay yeah for oh ache enti aduma na yeye no wa no ye aduma so oni da wo o ma oni ndie ko akire o pesunsun mu bambo because efie na wo komu no efie otumi wo ho okay efie obosom wo ho efie obayi wo ho enti nipa no obi be so wahwe okoye aduma oh enyo wa na be force da bi sha okoye aduma obi wo ha onti wa bin odun wa koja suma bi odun wa koja nsuo bi wa koja bosom bi na wa kokroti nti omuhwe nti udu ho a wonu mukasa etima obi be so hwe because ewiase o ye obi fo bebre ba ye kunja to du abi a o bro ho ase ba asem bia me pa chaw abusia we je mesese mu nua no mo timi sere mo mo wo tumi bia me sere fata ya chi na nya adwuma o ka kire mo me ka kire me wo ye ho me ka kire me abusuafo nya to me se ma me ye adwuma me ye no me di bibia di me ba fia tumi wa nti bu fia no boso me no wa mo kan me mo mpa ye man wow ntom ka boso me na ma ka abusuabanyi gunsa se oboso mo no se ye be ye adwuma be sisi ndi se no wi am se abusuawo de madaro ma we de di ama no epa ya mo fa nche no madaro ma adwuma na be mo di se na me sisi no me se madaro ma me ni tumi na so bia wo tumi bi no mo bia me so me hwe mo mi sisi mo di se no na no nya fe wa madaro ma pa mo cho ma wura dem because what the kind o ya sa bro won sia wa bre tumi bi ase oh okay wow eti ko adwuma wo bo so wadwumu fine enya nsusu aso wo ba so enya nsusu aso obi bi aso bo se omu hatu wow enti efunira na me ko de funu me ne ya no operation okay na operation mo ye no na apaso ka na me teacher ni enti na fu ahono fu na okọ hospital na mo sa akọ no o me operation sika wan no wan tumi anso eti omo yi ne baaye no me ba be siesie no ewura de mo ne na fu no ma bie se na ka te abujo ban je mesere no odi se na fu an se omo pam o ma pam ni okay wow nti ahoma na bie na ka me fro abujo pan wada ro ma odi se na dwuma no nti mo ko pe doctor no be so adi asaye na se amenye me magi uska o me me ya ska fro oso ba gi me se na me bobo am se magi asaje snap asaje akoko mensa o ba ko fa aba that e ba sa ho na onya sika o akongo mo ba na me wo soup ani o okay am do wo koko panel pam koko bottom me dia ho ma che me su e ba sa enyi nipa ho o ko mo che no mo ye mba me o ti ni patri mo de pa do bo je no atwene bi atwene se wi nje ma me ja na ntwinam korawe me na me nwi na ntwinam because ma hu no ma na ma no ma tan nje aduma na ehu pa serious je no wa ho ti bi pam o mi ame pam ye na me siesie no kama Japan ba o wura wa ya de am so because se wa mpama emoja sufin no because nipa na afi na ye de to wa afi na nsuo na bro ice na ebe nane ebe fra moja sufin bo se na ta ni nyina be moja ti me pam ye no na me de tawo egu ni na me de bandage akikire no nam sare rubber ta se etan yem ansa na me she na talenti no ebe no ma enk rubber ni ti me katal white ti wo wi o so ojina wo sha atale no ma wo atale ne pa ya kire o sa yam fitimi fa fu nsha oda adenti se ye she watale no oda ho nti onika de be she o bi ya ebetwa ni sisi na then ba o ebetima tum kama o wi ehihia na graphic say ba o be stiff okay I fefe ti no watale no ye de show no ye twa ya pa ya chiri na be shi ni kon no nti ye de show
ye do to adaka na ampa no so a ne ye de nsa keka hye coat ye de hyewa ye de wura ne ya twe ne de graphic ne hye ne ya tuma ne ya kan hye mbo sa fefefe adjustment ye page funu na obey naked the graphic nko na yese efunu bitimi sore on down na bitimi sore bomasu bitimi sore tiamo ne ade eno ye de yan financial fridge mu okay yan financial fridge mu de bebrebe me efunu be mi nsa asole ko de efunu bi ewo aprad chirikrom ache oyanka hwe okay wow na nipa no na maame no o askolo mampo ni kunu ne ya pan ya ne postmortem ni ase ni ti no ena ni ti pa ye na omko no mo hu ya le eku okay to mo yi na dwen adwetwetwe me ko bia ni ti ma bi maame no so ya mase na me ame ye ho dwuma me enu me issue spaguru makoma to off so so na me di bidie ene anwa ye ni ti ni kama na me di bonding guru efa ni ti na me hye me di wig enwi ni tata so na me shape ne kama nti obi ehu enkwari da funu bi wo sefi me mokro ni na se abuja panyi ene do to so mi na de o na panyi na o mo ku kokoko hu kokoko na abuja panyi ku yo wu no oh o ye na dana no o mo sie no that o ye na abuja panyi se ni nya no kwa so oda ho to mo be fa mi firi kumase sada na be fa mi ma ye da kwesi awia me yapega body na beto adaka nim me se mi so mu bia na body na so that trance obi a wo no me donyame asem wo e mentam kese pa nti me so obi a wo ni gidie me bo mpae na me sere twedi ampo ne asase na me sere nipa me bo ni din se aja be sesi o me no ni manso adena na me pia bonti na me kwa na abuja panyi mu anyi ni nyama ne boys ton se abuja panyi wada roma o de hye no wo ha me nti begu nsa no wona je won so me de minti mi ma wo am se na abo 330 we ma fo so hye akonya abo fo mbe bo mpa ya be so enti ani asem wo ya ba de donyame wa hye horns any speaker horns ahuja ni bi ye de ton akoba abi ni bo ho Zawanji wo menko na me ya jina me se me pakem no na bo ahye ni page abuso panyi ni wura de omura de mo funu ye se no o de to se me ye no o to o ye se o de to o se no dai ohun abuso panyi a o de sa to wan so le biem na me si papa wa ko bo mpa na me si no ye na ya si ya o ma ya de funu wi amoma o ma ya wufu suma a kira de sie die o ma ko sie Abrante namba omba na buja panyi da no wa frɛ ne nsamantoa entra first wo nana bi so oye bibi o so me frɛ nsamantoa nti first abusuam ne omo nya basa na odo ne ye one wo hwɛ kumasi efia efitwahia ade a wo mu ye bebrebe ba bi ye jansa ya abrosan ade a wo mu no so but se titifia nke dan be 60 ni nnuama ma obi a wodan ano kwepa ade a na ma na ba sa because nipa adwen no asesa odo ne no because nipa mu se owu a obi anya no hwe owu asotwe bia no obi wa se owu a na asa but owu achi ehu owu achire ehu rof nipa bi ato ahwe wa brabo yi na wan hwe yi a me ka janan odu wa brabo beto tata nti ehu papa funida bla ehu na me ka sha Abidjan kotoko na second tokwa no okay na wala ze bas be fa Ghana for me tika mu na obi adin aba abrantie me o ko Ghana bi na msian wose ma odaro ma me so mi ntimi nko na me ma wo koro we so ma me fa amade ma ne fa koma ma am so o so me ma ka sika okay e na o tro din se me dusia ni musa we
me coffee a men busa se me pop nya semesi o ma me ntoma ma akoma ko 27 ayi BF so ni BF nza bia BF semenan na bia no mu supa no so bag bi check bag ma you know the man was a odi man fa nkoma ne ma ana ni nua ma ti me bedu ye me beda afie ade tie na nkwa se me ka ma me se obi ama ne minti me de ko me ko du kromo me busa o mo kire me fie o me ko na me se me pop anyi na o mo fa papa no na se ontimi nante o mo betra na me se eja wadawro ma unua nipa machine me sia Abidjan no se na se ho anyina edin no me se nipa machine na so why antuma ni na BF ni odi sika 100,000 sifa ka ho o so me fa me mo na mo nche ma ne ma ana papa no mo ko yi picture ba e o say group picture o na me say papa wo ya ana adani ayi yo oh say wo be 9 years oh okay bra me say film I was egu mi someone na dia na be someone na wo 12 ga wo ye no akotra Abidjan akọ wale awu abo brana odi no ma ebe man eh yo chairman asane man ye dey timi possible because ye see him say wo atembo ni ade na e ban say no timi ko on say obi wo ho a owu atofu onya car accident obi poison no ebo ni tuo the time on so obe solo ntra o mamu a so betra Ghana on tra Kumasi o firi Kumasi a on tra bi obekọ voter region na northern region ba bi a na busu ni bi ani wo no akobo bra agechire na okuro fufu okay wow until obi tim go chia obi o se ani pass machi o se ni pass obekọ na nipa na o yes obeka na nipa na ye be firi jadi bi o sinima ta hu no enya a reality wow ena di atwese ni jabrabo no to house o hwe wabrabo yi obu a na mo kasa rof obi a no kasa tia no obi a no odigi na tem masa hwe kasa mu yi kasa nipa bebrebe ko wu ko nipa na kasa che bi a no obi edua bi a no ekuro bi nsuo bi a no ekuro bi bosom bi a no sama bi omo na atiesi krom na ye nam krom ya nipa nam krom ye nyina na nipa o ye be na wo se wenye nipa sama ya na aso timi hu oba na be ma bi uti se body we hu bi ta ene no krepa wow edum bro nya be yi enwie ba krom ensuo ba krom abotan ba krom ensamafo ba krom enti omo nyina ba krom o enti afi bi aso a omo be pede ne kra ha no mafa nako enti afi bi aso a omo be pe sika no matwe akọ enti sika ye ekuta yi sika we sika we okay sika we ekuta me ba bi anante abedi mi botomu enye easy sika bi timeto sikam na asiw jatire nyina na above form that's what you onye boni bia there bi o ba bi anenam no because we need bambo enti ba bi awotan de also de bidie ni makotu sikam important o bag sham wa kutupo jisika bi ase ya bi bidie ani mako also do tu sika na gina sika no enti obi wa o sika o tan de betena obe kan be wie na sika ayira onim de ofa ayo enti ba bi sika ne nanam bonya bere me se obedu Dubai ho no wan hwe a wo kofi a be bere ansa no ko Dubai ho okay ubedu Central Market ubebere ansa no akofi ubedu Roman ba bi a market wo no omo pa bi ho ye kika because one omenyo obi anum kasa bon waka fo akere omo omanya okra enti afi besun ana date ye de ene date kwa she ene ye it is the 14th November me say enkodu December 15th November enkodu January ending enipa be wu sa America kra free obinya ne kra time o enanum kasa obinya ne kra time o de anya ne de na wakofa obi di na dwea bu obi ayi nsunsan so
aye no me bi da no so obi wa ba gi ne bibi adi oni pa ko no nso wa fa ne bibi adi obie na no ana wa anka hwe kra no me du achi nti tete ne afra adi bi CP no echiwa ema ena na chi abiganfo mo se eduabo no echiwa etwum mo gya nyina bo to wa fon o se na yebo obi dua na fun ana ho sa amo se ade wo fun oba enso ni nyina mo de apake ji wo mo se o to ana wo fon obo ya benfo de yeah nti se o to abo se o fon wo se wa ye mere bo se o makun because wo fun huna o ba wa be dan wow entity nti o to ahwe wa brabo yi wonum kasa hwenie die anya wo dia menkofa obi wa ma ne ho so o previous year pade nyina ukọ brema obuyombo no atro ne ka ho nya 40 na year den because we di 70 na year den yeah we ka champion for that so bra for nya 80 years na year den hwe enkwa ho so tiase a umu ya no di obenya ewi ase ye mprempe bibia ma wo obi a wa prese o pesika bebrebe sika no ba ne nsam no wo sika na ne nua na ebedi sika obi asifie akra bi amate botia no ga ne kopo wasifie 3 rooms wantimi anamu da osiwia na owuye me nam ko ha da me nsa ni nyina enti me mpre ho so nyame nhira dokrupe babu so nyankopon ni nhira o se dakuye na nsu mfia apem mfia apem na nsu dakru nto nyame be sira wa no matter the otie so wo ho ye na wo bo ho dwa na wo gina ho nipadua nyame be sira obi wa be ka mfie be edu ana mfie be miensa ana nan bi ama na wo wuwa ena nyankopon sira obi wa so ana branch be mu be yeye ne kokora bom no na obre wow iti abrabo na e ahwe yie enti me ba bi a yemfa ho ma me nko ho asema yemfa ma me nko ka because me tu atie fofo ene afi ekosi hwo abrabo ya afi ubetwa asa atwa afi amen but one hwe yi a obewu agabi menen na kwa asole okay we kokodi wo ena me nwan se hwe yi ono na mapetesi ba wo na visited na me kono wo sanse okay no ono msanse jack ensa na no jai oso ajabo mi dua na me bo dua benya wo so jai baba o anse sa kotoko hwebra me mo dua okotoko hwebra me kasa gu so na me kosua na hwe na naso ena me dia petesi gu so me ko fie mo fie sa mo se ma me bia fa fon afram se mama ni pass machine Diana boy nya na instant wa me ko e no na obut form na no a chere ntu mo hwe wiem na se me ko na no so o nya hwe no o di apoteki 5 series eno no me onum ya na aditwa na hwe wow ena me ko Daniel Diana no sole nano utunufo onfa no wakonye ama obi okoda ade tie na ofi moja ne wo ntime me no mo nsada because me no mo sakura me no na me sole a me fa me nsa me ma wo me se me nsa because me no de wo tim okay se bia mo bi hwi nsa ma David enu kwa de bi sida o de glass ma me de nso ba wurum yie asa na ma hwie nsa because any petty mod dey chance man any petty mod dey chance sunsun so say suru nipa enipa ye wicked enipa binom say ni nyina ya obia ye wicked because me nim dey wo tim mi maka say binom okay what ye meka na say aha ti edi nkomo ebi ana me wo ho adwemo no kwa wonim okay but me no kasa sede because na na maka ga we me ma na bre papa what ye say enipa o na ma hwe wo hu yie wow o ya adwuma bi na say adwuma no jai na say o sho hu yi o ma no ma je adwuma nya oyonko no wo mo obu wa ba bi o ko bi na ko fa danfo bra say dey also no nim so oh debitie ya animtie bi sia me sere me no kasa sere but me nka me chuma che mo nchiro because oba me ma so ya me wo adibi so o say ka wonu tum wanu na ye wo safoa wanu na ye oki ye tie se ubeto ka no wa nka sumi bi nti o Dabi wa nka tu Dabi le obi hu tima iso bi wa no aka o hu tima iso bi wa no aka sa adunti na odu ba bi ya se ka wonu tum men kasa bebrebe ti ba bo so wel wa no e wo yiri mpo ai because nipa me yeye na me me beto me se hu bebrebe bonene na aseko enti nipa bi ya learn how to keep your mouth
suro nipa nipa me ba bi a me fa ba yi me kwa no na me fa ha ebi a na obi taa me ebi a na obi yari be to kwam what you say o ba onye nipa me nye nipa ne se nye adwuma se no me nyina so nyina na o so ya to obi edu nya ono na anya obi edin ye frame Kofi na obi peme na o de adu to abeto a ma amfa ho o di Kofi betwa ma ade be nya o be fro wow enti ahwe de bra very very important o didi na se o do sa tum na o hu nye o ya jadwan di dagya na mwa o no munsa na se nsa na se o pija nsa na se o fili a ja no mani ho chini na nsa no problem wo wow wo faramfo bi da bia be miti adamfo ni bia body ni wuye ase bibi o se o nti so adamfo ni ye na sunsun ne kata chelo se bibi ewo ho nti abrabo no se wo sa na mo ni nyina tu a wo benyi na che ye na no obi di 140 years 160 years e ya hwe yie all the material nti ye wa ade bi wo ho se wo ye na akonfo ye no se wo ye na ordinama obi tu adu enyan obi abe se de entimi nyaw da na akonfo kodwo badwoma mo de to o ma se bansira se de bansira unu ma de ko de ya ade ketua bi o ya ade ketua bi ya han ene ade bi won ahan eye bambo ahan epija nipa ahan ma nipa nyinche tu na na bi yesi ofiri nsuo be bo de wo mene ye o be wu no odni nipa ofi bo no owu ye ebuo enu mpanifo me na omu nyini chepa eye buo okay ebuo S7 so wo mene yise wakoma nati wafe bo na za no wu ti nyame na ekum nyame na ma kwa nti bia nyame bra so do kun a se nya bo na beje wa na nyame nimfie so hwo ya mfie ko animu nti Ezekiel yakose anonkom oyi odani kire se awurade memere nsu ka de waya ma me nti nipa bia no me da bia me ka se adoye yalefo ogina nche me che na de am ye careful sa zo na o ka o bo oni bi se nyame so mpa Dabi alefo bebrebe ya suma wo bebrebe eye nsuo bebrebe eye nwia bebrebe na se nsuo bi timi dane no ho yalefo timi dane no obi kan dane bolanfo e be so wo hwe sa oh ya so de sa no nya adwumbo na de ko yen papa ti papa bi obi papa ko wie no afiase obi papa adina ko wuom enti ye papa nyina na ye enti oni onyankopɔ ma obi ahonhom utu ewo sku ukuta spirit o spirit na kasa kire obete wo nti spirit of discernment ya o pia utu tulu bia se o fili fari am ko o spirit kasa kire wow o mi na kasa kire mengo e de sign na eba enti bu wa utimi tin eni bi wo so eni ba mienu enko ko wow na ase wasum yo chan obaji unwo chini na wako because dia o se nkọ no oye enje bayifo do se menko ni onyankopon o se menko o so okọ bibia anya o enti uti on se sa asem a na ye obi ko ma no bakura ko anokwe obi so betima gina mu o omo ye recruitment on say nipa nsia wu ye ade anti na nipa nsia omo nko a na wu ye so em se ba pre na aha enti nemre anso yo na nso wanyina yie enti ya frente ankola no omo kra no be sa wantwentwe atofo wu enti obi accident si a anya nipa no wo so omo no sade o pomo no ma akoton because iska ese ade wo wasai ana dabi open atale open watch open nipa dua bi etete ye no wasesa akoton because obi epe enti abrabo no wo hwo ya me se bra wo benyina che yale bi nchi yale bi timi babo se wa sole che because wo no obi ani asem wow obi tie obi hwe oji ne ho akini
bra ya kuro ye fresh esi kuro bi wa kuro bi to aso dadie bi si twa dadie mu obi wo tumi bebrebe akora keto bi na ku no minim susu so so bi no odom paase akora keto na ebe yi na chichire na ensa da wo si o twa hwe ye wo what you say enti abrabo no me social media enya mo a kamenko but me kasa nyansem so obi tie me no obefam asem a rebo no o mfa ye wa wasem na ye di ko di kan bi se obi awu ni adan no sa bra nipa na o ye owu adan no ogina ono ane body no yeah ho no pese o chiri wi ansa na obi owu a ya de dan no yeah nipa ni gina ho hwe because body no ebi ana ne time on son o pekwan awuram enti na so omo wo aquatic word no so okwa oto ne punu oda yase ya so oba ne atene na wonti ngura body sa okwa fa so da sa kwana na afa so awuram yeah so spirit na wasole enti obekọ no oda ase okay no waka wese no waka wese na so ni pie okay so ni pie no wa ese pie o enti so oba o di sa no ebeba no wa bedam so oba say bia oba no ese ya so ni ntimi nguram ese sa anye bi se ane wa wu anya an se fa kra na fa so ko kra na anya sa ma me nguram wow okay ntimo obi anye no wachi no to a pesia ehia pa spiritual father to obi o sunsun mu ani sunsun maso sabe asofo bebre abu akonfo bebre abu malamfo bebre abu but wo mo se nya o mo se se awurade no ene be ko so ahimam obi wo be ko bonsam de enti ene se metwase ya ebe ko ye obi awu ada no na ogina wo no oba na abaye ni abon nsem bia ho a sama na hu ye obetimi atua so ka oh se sama na hu oba sosofu sama se okra sama na be e de wo ha beto so enti obi wa oba ko aye be wie no oba ko ne ya le bi akoka no oba ko ne ho nto no na oko ata so obi wa aduane no wo fom di ntokwan ya de minchwa no we de afu ye mu na asem si ye wo yaji okay ababa be friends say ya baby masini girl the boyfriend ko am say bibi to see kasa ma oye nyame dia na abra ye sie girl no e wo mpate mu he nipa mpempem ba ne cast no ebi no de ye rough say no mko ko nya so fola e wo so fola nipa be se me nsa se nine eyi nyame dia na se eno no chemu ye na nsi say on say ebi ana ya ton wo nipa na wo ko no ya ton wo kra wo but ye pe enyina so de ebe gina so ama yakasa nipa so so kwa no wuye tina otu a on so no bi kasa men kasa twen na be hu men kasa wo de mi pia ba na me ba meku ana obeku se nipa no ko wu a no na ku no de be hyew uni anu yie so wo ka mo nipa te okay enti nipa ne aton ne kra na wo ba yie no wasa kwa tutu asem wakɔnom noma na wakɔ tutu asem obi taka ho because ye po kra nti be mo wakɔ taka ba bi a wo hwe a wontimi nsɔle bi go ya ton kra ti ye penyina so ti ya bebi no o se ye gina se ya bebi wu ase no okoko nya nkwanjia but nani ba ko no wu dada obi ti ase wu obi atena se be 10 years but wu but ye nyanya ade na be ku no what you say ade na be ku ni manti on ba ko no wo betwa obi a wako hu na kiri kwan akọ fa kiri nti ade ni ntimi mpa nteti nku no oh okay se ne wo se careful na ye ni obi kwa akọ tentam o eye serious obi ku obi ko tentam ye obi ene obi eyare o dey say pian se obi akọ fo mo meda wa mo no o pian keke se obi akọ fo mo wawu enti ablabo no me o tu me kere a me nya ho den but me do atem but me nkan do so hwe yie da okay what you say okay but me wura me dem a e na me no bedi over money so so de che nyame asem boni nya ere che so nya hwe obi fun kuma yen fun da me fa boni nche sa me ofom ya me fom so eja ya yeso you know your boni che yesu nanka yesu fa boni nche ali tizaka aha yesu won so obewu ma da sa no on se ena pa ni bia bank yesu ngo mewu sa
we so do baby ono a wonu no asenka kruwa no o se agema kruwa mpa no e se e na e be se no bon e be se no kwa se agya open na enye wo owuo de so obi so awo so a na nkasa okay wo baby afa ne fa e important because so awo so no ma die wo ni team wow and now obi timi bo pa ma obi ko tito obi ko bo abaku obi timi bo pa ma ye di ene de ene wiase na aba no a recycle no unya kura na nam na ni biro wow na unim ene se sa na tie dia ense mu ya ye kan ya be emre omrante bi wo ho a omukọ iyase na bia obi ya me kosi na ye so dokui otwia na funi omo twetwefuni ebi ko ha futi bi yifi adaka ni tofo esafo no omo wa amane pa amane de omo so mesi sankofo no one omo nye ye da omo twetwefuni no unye ye da two wabra bobe agigagija sa three so okra ha betima owu bia nkwase wu me ye wo me astown okay Abyss Park ye wo OI30 guy bi nye friend test boy ofrabo che na ba ono no twese pa na owu ni ekosie ntafo sie na car no ne eye enua car na ne tata wa wo grass me kota ho na ade bi pushi me na me see form car no ko hwe so about nipa 9 ewu Yes, we be na see for one ka na nka me koka ho because me na nson we be see kwan me be see me kwan mako me ka se na me ko birekum car bi me ko furu bi okay na mami ba ura anam tianam so mami me pa cho mami sie me ni ko me du su na ka na hwo ama mami na awuo Basole na me kwa asole bi me kwa asole me start asole 1995 asole mampon the Apostles Convention Church na ye ko makuo e wo bia nkwanta conversion makuo na me ye asofiketo awo oh okay na makuo conversion ma mi bi se okoye diedo no bia ko disika nwo chinie sofo no ye sofo ne fa ne John nyame fa ne crazy ana o se o bo ho pan ma ye ntu car no unless o be ka se ye ntu o hu ase ntu ani nti me ntu car ana sofo ba ko ye fa na no ye bo asele we finally ensu se so ba no so everybody me de kai me de Yesu se kai se Yesu mo dem amen amen okay ye du ahaya o poku kromo aya ayi entese be aya okay na car na ko sie timadua car na ma me tim no akosie timadua ma me ne tie chire last it o ofretire sa ba hwe mi lo num ba hwe si o mo pam ne nine paise ma ne bubui ne nine o epie e paise de ya pa obi am wow ma me ne twa ne nine enti obi tim no obi gi sika wo chinie ne sika no e de nsusu aso abranti so me sika wo chinie ade a me chiri kura no omo to ade odom me sisa wo ho ma sa ma hweyie na obi one cedi ho obi akon bi one cedi pe o one cedi pe obi akon bi nti ablabo no so hwe ohun ya onyi ni chechama ya hweyie wow ya hweyie nanti me ba ye aye kwe yeah obi agu na ya da no aso gina ho ya de shada kam na bia ebusafo gu nsa wi ni fifi akwese ya ofa himfa wada ho ensamafo be 3 billion eba ho ene nipa ne nyina ekọ eba bia down ye o mo be we kama ne de nako won ti ye da shada kam no ya so ne nsa papa so ne nsa boni aso ne nsa ye de ne ekọ ensamafo bebebe nti edu asama do ye de tu anwe amene nim ye kan na tie no gusu ne sofo de na tie no gusu ye ka gusu ya afi de eja no kwan ne asase so omukọ ho na afi na ye okọ akotwa nsuo ti na no nsamafo na ekọ oni nsamafo na ekọ ukodu wa ye ko yiwu onoma wa ye nyina kire nti obi timi di 1 year na on tra nsuo be ya nsuo no nsuo no eda samado ani asase so okay ani eye barrier okay nti wo cross wa that's what cross nti ho ne betoto wa no oba wiase de oyeye de oye we nti de o bone no papa to scale so nti de be we no nese o transu na o punishment o transu a o peace obi wa samado o peace
Oh, okay. Obi wɔ Asamado wɔ ne peace kura. Ne ho dwa no. Ne ho hyehye no. Ɔpɛ sɛ ɔba bɛka kyerɛ nipa bi sɛ deɛ ɛso wafom. Wow. Jabrabo deɛ bra owuo. Obi wɔ sɛ ne wu anasa. I said near oil my brother. Dabi wu afe na wokɔ brɛ papa. Obi ewuo nu no ho so owu yɛ. Obi anum adu awu wo nu no ho. Obi asɛ no akɔmfo wo nu no ho. Adenti a get be mu na. Na se wo wu no asotwe a wokɔtwe ho no. Na nka ba wiase ba repent ko na nka ye di biri so akora nka ye. Wow. Si amochi wo kwampa. Amochi ade bi odi bia wo ho. Say movie one sem. Dabi ade bi edi no sama e movie one sem. Dabi say ne. Dabi amochi oti amochi de ne enyi movie. Okay. Amochi na nam ade reality. Wo ho obi ko dabi say nyame din nyame wo no obi adi ototo ma nti obi nyame da bo amochi no. Yeah. Okay. That's what nyame na bo no. And yes, obi wu ni asa ma na ba. Ananse obi wu obi kokoma wo. Okay. Ni asa ama na ba. Oba no de ehọ de okohu ne wo no. No wa beka. Okay. Enti obi wo ha wo wu dey no. Otwa be obeda no obekom no be 6 months na wadi. Dey no wo so wu dey no. Oh 6 months wa Asamado. Wow. Asasi so otwa 6 months Asamado e dey. Okay. Because no my protocol didn't be from no. And then ka o tena asasi so angatime e bom pa ye se e ma urade nkumi sisi ai. Amen. Obekumi a empire da o because obi awu na Samado wo wia. The Samado wia o. Sama area. We say o e kwa afa so wu ye no. Sa kwa na ade twa o. E ti o stroke na chi na kwa Samado o de yale sa na eko. Na ko de okoye foforo. Na onye foforo. Anti se ebusa wa no asem wie. Na wo transo ne dia. Na nso na ma. O se u chi nso ne ma. Na ayo foforo. Timi boss obi konya akwansi amesem ka won sisi na so 24. Ene bia de wana makwa butwa ya. Sa bre no. Sa nse twa ne nsa na wo le konti. Ebusa ne se wa amfoma. E ma ne si nso ne ma sa ma ne pie ba. Na wasa nyansa no na ya sa ka se wo tam nso ko ndi na obi oba cha na se sa amoche na etoto ano o amoche no wo ne na pamfo gina o pamfo kana oh yeah se na ye se o te se yankasa amoche no te se amoche no wo ye honhom onfo ani hu no wo so okasaruf tumi no what you say nti ono o na etoto ano ase shadow wow nti ototo wa no okay nti ototo wa no se obi the time nso ya emane ba na obi ene obi have sex no anadwo wo da no awia wo da no ne obewuram na ma wo no yes na abewo no oh okay nti na sex ya nya na bonti wo sex wa bonti a 24 say eno me no so ma wo nya akwanya yeah wow I was young for a common but a brand so quiet na we just say bubble pem oh yeah oh yeah you wrap up you na be catch so ya me tu nipa bi afo say ahwe ye hia pa ye be di bro nya yi hwe wano kasa yi e pa cho hwe ekwa ba so aba no mu nsan yi ekwa ba so aba di hwe ni yi enipa enkwa ho hia enipa se oto na se wo nkwa na wuni hwe kura da onyankopon ase sika de nyankopon na de ma ahwe ye di hia papa bambo ehia se tumi e wa ahan mu ahan e ma wuni che ahan e bo ho ban so wan hwe yie kwasia bi di kosua 2 cd apetiji 3 cd 5 cd odbeku afri wiase my number is 0538 okay 69 09 43 0538 okay 69 69 0943 and 0244 okay 584438 okay 0244 584438 o frame abrebia meje oso bia na me wo o ha wonu mu waye na chiri kwae wo adahomase okay kwa abre adahomase okay ho na me wo me ya adwuma dwara kopim na dwara me sa ase anopa na e ponfo o'clock o ha bia da oso bia e fire le normal thing e fast spiritual thing wa am fa maso ya wawu enye kwa
enye kasa kasa ntopɔnkɔ I'm correct. I say, we amane ne how bia. amane bia yale bia ɔhaw bia Say be why sin here do. da bi yale bia wadu yale ni adu ejimi yale bia yadu HIV bia ne toma HIV toma o ye toma da bia Any yes you. ewiase de ehu HIV ye toma da bia ebi ya ne toma bi so abema bi na ne ho ye ne de what you say ne ho ye ne da oba bi obehun di one ne beda oba bi so bema bi obehun di one ne beda eno ena di mfa so ba bet ahwe yi bi wadro bi wo aha bi se ma odwale so obi wo HIV ono on ne da anya yi obi appetite so ne da ebi mouse Wow. because me no oba da me za bo wa ha imprensa ma yi ade na bo down ya ma sa de abo wa Ono za boy fa. the bo wa sim imprensa What you say ya dey be wa boda. ma yi abo down wi ma sa de ama So be atimi ye bia na. ya bi na za uni she uni ya be kama But I that say. Yeah. Abusia enti na cages number na echo group. Skins museum ko one year there ubunya nke to aso. And we dey break yen check we be say oh yeah ni ati your boss ye di ko one year we say we ask now kwantire ye hwe ya mo to ye busia ye di nyina be say wanti dey won ti ase bia fa na friend na na mo to bia so fa na friend na ni to na bia nkoyi emfa ma me dey the kwabena wo su kai say OB Trading Enterprise yeah e wo kuma say South Interest Junction so yasne e fa nta de papa empa papa no perfume papa de kuma say na ye ba ko pe no ani OB Trading Enterprise be show from number from kwana kwaji de ohia bia bro nya bai Asante my Ghana my wias mi na kuma se man ye ko South Interest Junction ya ko nta de papa empa papa ne perfume papa e wo OB Trading Enterprise sounds na American for a Better Grace Financial Services e dia ma Better Grace Financial Services a intermediary financial group Ghana for more America Ghana for more Canada say very crowd here Ghana for just obi biara obi asia fa na bia only Better Grace Financial Services na be to na mo e fa insurance one sense e fa na say busia usie sika da chi ko ye him on one child no a the Better Grace Financial Services to be sure from your mommy or any read na number na na twetwe ko na bia enkoye from na bia ko start and from e fa sika sem so obinya fa wodi ama sika sem de me so this all the one bata Better Grace Financial Services na bia akoye e de ama medin e de kwabena so busia ma da sponsor je pre na o hwe nyame nka ho we pa me be hia makra bye bye